Dobrodošli u novu lekciju. Sada ćemo probati da napravimo našu prvu igricu. Igrica će biti poput one popularne Pong igrice gdje imamo podlogu kojom odbijamo lopticu i imat će brojač za bodove. Brzina loptice će se mijenjati kao i veličina loptice. Imaće dva lika, znači samu lopticu koju odbijamo i podlogu koja će pratiti pokrete našeg miša. Znači sada prvi put mi preuzimamo kontrolu nekog dela. Znači za pozadinu ćemo izabrati neku relativno neutralnu, da ne bude previše šarena, da bi lako mogao da se prati glavni lik, odnosno loptica. Lopticu možemo da uzmemo ovu jednostavnu. Na početak neka je ta veličina. Bitno je da primetimo da ima nekoliko kostima različitih boja, jer ćemo to koristiti i menjat ćemo ih. Prvo što hoćemo jeste da loptica, kada je kliknuto na zastavicu, pojavi se bilo gdje u gornjem delu ekrana, znači tako da koordinata y bude recimo od -250 do 250, a koordinata x od -250 do 250, a koordinata y od 0 recimo do 150. Znači idemo na kretanje, stavljamo je negdje nasumično, znači random funkcija, odnosno slučajan broj za x će biti od, na primjer, -220 do 220, a za y neka bude od 0 do 150, znači u gornjoj polovini ekrana. Također usmjerit ćemo je nasumično od 0 do 360, znači na bilo koju stranu može krenuti kada krene. Šta će naša loptica raditi? Ponavljat će stalno u krug, znači da ide napred. Recimo, za početak stavit ćemo 10 koraka, a kasnije ćemo to promijeniti i ako si na rubu, odnosno na ivici, okreni se. Sada kada pokrenemo, to izgleda ovako. Bilo kad kliknemo, ona se javlja negdje na nekom nasumičnom mjestu i usmjerena je na nasumičnu stranu, levo, desno, i kreće. Odbija se od ivice i za sada je to onako kako smo planirali. Sada je vrijeme da ubacimo drugi lik. Drugi lik će biti podloga kojim ćemo mi upravljati. Evo ga ovdje, Pedal. Možemo da promenimo ime. Recimo da damo ovako. I sada treba programiramo taj lik. Taj lik će imati jednostavne komande, znači zadatak ovog lika je da prati kretanje našeg miša levo-desno i on će ići u ovom donjem delu ekrana. Kada je kliknuto na zastavicu, on non stop treba da ponavlja sljedeću radnju, znači da ide do pokazivača miša, to do sada nismo koristili, ide do pokazivača miša. Ali kada ovo pokrenete, pogledajte, znači naš lik prati pokazivač miša, ali mi hoćemo da on ide samo levo-desno, bez obzira da li miš ide negdje gore-dole, naš lik treba da ide levo-desno, znači mi bukvalno moramo da zaključamo njegovu y koordinatu. Ako hoćemo da recimo on se kreće stalno na ovoj ovdje visini, horizontalno, bez obzira što će moj miš ići gore negdje iznad, mi moramo da stavimo da y uvek bude, neka y bude, trenutno na primjer -154, neka bude -155, i sad kada to pokrenemo, pogledajte znači tu podlogu kako ide. Zanemarit ćemo lopticu, sad nismo napravili nikakvu interakciju još između ta dva lika, ali znači bez obzira što moj miš ide gore dole, ova podloga prati samo horizontalno kretanje mog miša. Vraćamo se sad na lopticu. Sad kada imamo dva lika moramo napraviti interakciju, odnosno da se loptica kreće kad je kliknuto na zastavicu, ali ako dodiruje podlogu treba nešto da odradi. Znači opet možemo staviti kao da je kliknuto na zastavicu, da loptica ponovo nešto radi i stavljamo ovako. Ako je dodirnuta podloga, znači da dodir idemo na osjećaj, ako dodiruje podlogu, hoćemo da se loptica okrene za 180 stepeni, znači da se odbije od podloge, da promeni boju, znači preuzet će sljedeći kostim, vidite ovdje kostime, menjat će stalno ove boje. Za početak
prvo to hoćemo, znači kretanje, okret za 180 stepeni. Što se izgleda tiče, uzimamo sljedeći kostim. I hoćemo da svaki put kada dodirne našu podlogu, broj bodova skoči za 1. Znači pravimo ovdje promenjivu, bodovi. Kažemo na početku da bodovi budu 0, znači možemo ovdje staviti sve 1, a promeni bodove za 1. Također, trebamo na neki način da označimo šta se dešava ako loptica prođe ispod naše podloge. Znači, da bismo definisali to da je ona prošla ispod naše podloge, mi na pozadini možemo da nacrtamo jednu liniju neke boje, na primjer crne ovde, i da kažemo da ako loptica dodirne crnu boju, znači da mi nismo zaustavili na vreme, igrica je recimo gotova. Znači idemo na pozornicu, pozadine, možemo znači da nacrtamo tu liniju, prava linija. Kad hoćemo skroz horizontalnu liniju da nacrtamo, određene debljine držimo pritisnuti i taster Shift. Znači crna boja je odabrana, krećemo odavde i evo povlačimo ovde crnu liniju. Idealno pravo, znači horizontalna linija, zato što sam držao taster Shift dok sam povlačio od ovde, posle sam pustio taj sam taster i pustio sam levi klik miša. I sad, kao što vidite, ovde imamo ispod naše podloge, imamo crnu liniju. Vraćamo se na lopticu i sad treba nju da isprogramiramo šta se dešava ako dodirne crnu boju. Znači, ako idemo na osjećaj, dodiruje boju i sad kliknemo ovde na ovaj kvadratić, vidite kako se sad menja boja u kvadratiću, zavisno od toga koju boju dodiruje vrh trenutne ruke i stavimo na crnu boju. Ako dodiruje crnu boju, hoćemo da se sve zaustavi. Znači, igrica je gotova. I to stavljamo da se sve ovo ponavlja non stop. Znači, non stop će da se vodi računa da li je dodirnuta podloga. Ako jeste, radit će se ovaj ovde blok komande. Ako se dodirne ova ovde crna boja, odnosno linija, zaustavit ćemo sve. A umeđu vremenu će loptica da ide 10 koraka i ako udara u ivicu, odbit će se. Da vidimo sada kako to funkcioniše. Evo, odbija se, promenila je boju i brojač bodova je skočio za 1. Evo, opet je promenila boju, znači menja kostime i brojač bodova je skočio za 1. Evo ga, 3 puta i ok. Hajde da probamo sada. Krećemo, evo, brojač krenu od 0. Da vidimo da li će, kada dodirne crnu liniju, pustit ćemo sada da dodirne crnu liniju, da li će sve da stane? Ok, stalo je kao što jeste, znači dodirnu crnu liniju, dešava se ovoj ovde, ova jedna komanda, zaustavi sve. Igricu možemo naknadno da malo učinimo dinamičnijom, tako što ćemo svaki put kada dodirne podlogu staviti da se loptica kreće za nijansu brže. Tako će igrica biti sve brža i brža. Takođe možemo staviti da se veličina lopte smanji za određenu vrednost u procentima, tako će loptica biti sve manje i manje. Što dodatno otežava igricu i pravi je, kako se igra vremenom, sve komplikovanije. Da bismo to uradili, prvo moramo napraviti jednu promenjivu i damo ime brzine. Trenutna brzina kojom se loptica kreće je 10 koraka. Znači možemo da stavimo na početku samom, neka brzina bude 10. To je na početku. A svaki put kada dodirne podlogu, promeni brzinu za 1. Znači svaki put će brzina biti za po 1 veća. I ta vrednost će napisati ovde. Početno će biti 10, pa svaki put kada udari podlogu ići će za po 1 gore. Znači 11, 12 i tako redom. Naravna stvar što hoćemo da svaki put kada loptica dodirne ovu podlogu, da se smanji. To idemo na promeni veličinu za i, znači kad promeni kostim, da promenim veličinu za negativnu vrednost, ako hoćemo se smanji, recimo neka bude -3, da se smanji. Ali, takođe kad smo nju smanjili, svaki naredni put kad počnemo igricu, ona će početi od te smanjene vrednosti. Da se to ne bi dešavalo, nego svaki put da kreće od normalne vrednosti, mi onda moramo staviti na početku, kad je kliknuto na zastavicu, neka veličina bude 100%. Znači kreće uvek od ove vrednosti, a vremeno će se smanjivati. Sad možemo da isprobamo opet to.
Evo, promenimo kostim, brzina se malo povećala, vremenom ćemo da vidimo. I primetit ćemo i kako se loptica vremenom smanjuje. Aha, brzina se ne menja. Moja greška. Zbog čega se brzina nije vremenom menjala? Znači, loptica jeste vremenom sve manja. Brzina se nije menjala zato što nisam promenio ovde. Idi 10 koraka napred. Tu treba staviti idi brzina napred. I svaki put kad udari u podlogu, ta brzina zapravo više neće biti 10, nego 11 i slično. Ajde da vidimo sad kako će se ponašati. Trebalo bi da ide relativno brže. Evo ga, polako ga ubrzava. Znači mi možemo komandujemo naravno koliko će to biti ubrzanje, ali kao što vidite, evo zapravo sad je dodirno, evo, i dalje radi ovako dodirne da zaustavi sve. Naravno, stvar koju možemo da uradimo jeste da ubacimo neki zvuk iz biblioteke. Recimo, taj zvuk i svaki put kada dodirne podlogu, mi možemo staviti da reprodukuje taj zvuk. Bitno da to bude kratak, brz zvuk. To je bilo ovako. Evo, sad sam izgubio igru, samo što sam počeo. Evo. I tako je. Ovakva igrica može dodatno se komplikuje, tako što bi se ubacili neke elemente, ako loptica pogodi te elemente, na primjer, dobio bi se određeni bonus, povećavala bi se brzina ili smanjivala, napravio bi se klon ove loptice, kao na lekciji što smo imali sa bakterijama, pa bismo morali 2 loptice da zaustavljamo da ne udare crnu liniju i tako dalje. Znači, postoje varijacije te igrice, ali ovo neka, da kažemo, osnovna verzija, pa naravno svaka moguća nadogradnja je poželjna.